tuyahere hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ubu tuvugana imirwano n'imirwano nubwo hasinywe agahenge katagira iherezo kasinywe Doha muri Katari, ariko imirwano irakomeye kandi irakomeje. Reka duhere ku mirwano iri kubera muri Kasika ahangaha hamaze kubera imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Mwenga. Hari imirwano ikomeye cyane nyuma y'uko rero FDLR ndetse na Wazalendo bagasahura amaduka y'abaturage. Muri iki gitondo habyukiye imirwano ikomeye cyane, ni imirwano iri kuba ihuje M23 ndetse na Wazalendo. Aka gace rero gaherereye muri grupama ya wa Muzimu muri teritwari ya Mwenga. Teritwari ya Mwenga hari ya rwose iri kuberamo imirwano, bivuga yuko M23 bura gatoya ngo yinjire muri centre ya Mwenga. Ubu ngubu amasoko atandukanye aremeza yuko imirwano kuri wa gatatu imeze nabi, ariko cyane ingabo z'u Burundi ngo ziri kubabaririzwa hari ahantu, ziri gukubitwa umusubirizo ndetse zimwe ziri gufatwa, izindi ziri kwiruka kuko ibintu bimaze kuba byaba bibi cyane. U Burundi rero busanzwe bufasha FARDC mu kurwana iyi intambara barwanamo n'umutwe wa 23, kuko ni kubufatanye ariko bwumvikanyweho n'abaperezida bombi mu buryo bwo gutabarana. U Burundi buri kubabara cyane, buri gukubitirwa hariya cyane. Wazalendo zirukanse zisiga abarundi ngo basigare birwanaho, ndetse na FARDC yirukanse. Ubu ngubu umurundi ni uri kurwana runo rugamba wenyine. Izi ngabo za leta rero n'abarwanyi ba Wazalendo bahunze barirukanka cyane, bavamo basiga ariko basahuye abaturage. Amamoto barayatwara, batwara amahene, batwara buri kimwe cyose, bahasize hera cyane, nta kintu na kimwe basigiye abantu baho. Usibye rero Kasika, amakuru aravuga yuko izi ngabo za leta ya Kinshasa zanamaze guhunga cyane mu yindi centre ikomeye cyane ya Kamituga. Yemwe rwose ni Mwenga, ni muri Mwenga no muri uyu mujyi, ariko nabo bahunze Kamituga. Bivuga yuko Kamituga nayo ishobora kuba ifatwa vuba ahangaha. Ingabo z'u Burundi rero zaramutse zirwanira na AFC 23 muri Kasika, mu gihe inyeshyamba mu cyumweru gishize zari zigaruriye uduce dutandukanye duturanye na hariya, turimo na Kirungutwe rwose bari bayifashe. Ariko nkubwire ngo umurundi ari kubabazwa, ari gukubitirwa muri ibi ibice bya Mwenga, rwose ubu arakomerewe. Nze nkubwire uko byifashe. Ese M23 irahagana hehe? Uvuye centre Mwenga ndetse rwose igeze he ireba Kamituga neza? Ibyo byose ndagenda mbiguciramo, nyemere ndaza no kukugerera muri politike nkubwire uko byifashe. Aho hose ndahagera, sinjya rwose niburira kuko ndabikubwira byose. Ubu rero update zigera kuri jewe nuko ubu ngubu bari hafi y'ibirometero hagati ya 20 na 30 kugira ngo bagere muri centre ya Mwenga. Urumva yuko bari kuyigera amajanja, bari kugenda bayikozaho imitwe y'intoki. Mu kanya nshobora kuza nkubwira nti Mwenga aka kanya barayifashe. Hanyuma rero nanone bari mu birometero 75 kugira ngo binjire neza muri Kamituga naho bari kuhareba rwose. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Kamituga urumva ko ishobora kuba nayo igiye gufatwa, ndetse Mwenga nayo, centre ya Mwenga nayo igiye gufatwa. Ndetse unyemerere kandi nkwinjize mu bijyanye na politike. Nanone ikibuga cy'indege cyongeye kurikoruza. Kuri ubu ngubu ikibuga cy'indege cyabaye ikibuga cy'indege cya Goma. Ni ibintu bikomeye cyane. Nabonye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yasubije Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa waherukaga gushinja umutwe wa 23 na AFC kuba ngo barabaye nyirabayazana ngo yatumye ikibuga cy'indege cya Goma kitafungurwa. Macron rero ubwo yabivugaga abivugira muri Afrika y'Epfo ahaheruka kwitabira inama ya G20
ahangaha rwose yavuze ko M23 na AFC ngo bafite ikibuga cy'indege cya Goma ngo nta mbaraga bigeze bashyiramo mu kugira ngo ikibuga cy'indege gifungurwe, ariko yashyizeho n'akandi kantu kavuga ngo n'abahafite abahagenzura. Ubwo bivuga ko M23 hafite ariko ngo itanahagenzura, ngo hari abandi bahagenzura. Ibi rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Nduhungirehe yabisubije akoresheje Twitter, asubiza Perezida Emmanuel Macron avuga ngo kiriya kibuga cy'indege kiri mu nshingano ndetse rwose ni inshingano z'ibiganiro bya Doha. Ibyo rero nibabe babikuyeho amaso kuko ntago bizakemurikira mu nama zabanje z'Ipari ndetse no mu zindi nama bavuze. Rero uyu Olivier Nduhungirehe yavuze yuko M23 n'abafite ikibuga cy'indege rwose ari nabo bafite nako ikibuga cy'indege baba ari bo bazabigiramo uruhare kugira ngo ikibuga cy'indege gifungurwe, kandi ibi ngibi bitazaca mu bindi ahubwo bizaca Doha, mu biganiro biri Doha. Rero Macron yari yasabye ko iki kibuga cy'indege cyafungurwa kandi ngo vuba. Ibi byabereye mu nama y'Ipari avuga ngo kigomba gufungurwa vuba, ariko reka nkubwire ngo M23 niyo ikwiye kuba yafungura kino kibuga cy'indege rwose. Ndetse yavuze yuko mu gihe ibiganiro byo gufungura ikibuga cy'indege biri kugenda biba hirya no hino kandi M23 na AFC batarimo, ntago ibingibi byaba ari byo, byaba ari ukuba n'ubundi ari imfabusa. Rero nguko uko bimeze, M23 irarwana kugira ngo irebe nayo uburyo yaba yavuga kuri iki kibuga cy'indege, kuko uyu munsi hari ikiganiro n'itangazamakuru isa 9 bavuge ku bijyanye n'ubutabazi wanamugani bavuze muri Ipari, babivugeho byose babishyireho umucyo, barebe ko bitazongera kuvugwa. Hanyuma rero unyemerene nkwinjize no muri Warikare nawe hari kubera imirwano ubu ngubu tuvugana rwose, ndetse no ku munsi w'ejo habaye imirwano aha muri aka gace ka Mbombi habaye imirwano, hariya ni muri Banakindi rwose muri groupe Makisimba, naho ku munsi w'ejo imirwano yaririwe, ndetse rwose no muri Masisi imirwano yari imirwano. Kuri ubu ngubu amakuru angeraho aravuga yuko abamaze kugwa muri Uvira mu mirwano ihuza FARDC ndetse na Wazalendo bamaze kuba 11 bamaze kugwa muri iyi mirwano. Umva ko abantu bamaze kuhashirira, ndetse rwose ntago byoroshye cyane, birakomeye cyane. Wazalendo bari kurwana na leta kandi bamaze igihe bafatanya kurwanya M23. Kuri ubu rero aya makimbirane wabonye ko yavuzweho n'abantu benshi, bavuga bati kubera iki aba bari kurwana, kubera iki bari kurwanira muri Uvira, ariko kandi ibintu bimaze kuba bibi cyane, abantu bamaze kuhapfira ari benshi cyane, abasivili abasirikare bose bamaze kugwa muri aya makimbirane ya Wazalendo ndetse na FARDC ingabo za leta. Kuri ubu rero abazalendo barakaniye, barashaka kuba aribo bayobora ibice bya Uvira, ndetse bakavuga yuko badashaka ingabo za leta FARDC. Rero barashaka kuba aribo bonyine bari hariya. Biravuga yuko amakimbirane yabo yatewe n'ibiryo byaje ngo byo gufasha abaturage, ariko bagashaka kubyikubira. Hanyuma rero kuri ubu ngubu biravuga yuko abamaze kugwa muri iyi mirwano bamaze kuba 11. Ku munsi w'ejo kandi FDLR abarwanyi babo 15 u Rwanda rwarabakiriye. U Rwanda rwakiriye aba FDLR 15 ndetse n'abandi ngo bafitanye isano n'imitwe yitwaje intwaro bageze kuri 7. Abose nibo u Rwanda rwakiriye ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakunze kwita Rakoronish. Rero baratashye bacyuwe na MONUSCO, inzego z'umutekano zari zihari. Ku munsi w'ejo kandi u Rwanda rwohereje impunzi z'abarundi zirenga 100
zari ziri mu Rwanda zirataha zijya i Burundi. Ni impunzi z'abarundi zigera kuri 115 zari ziganjemo ababaga mu nkambi ya Mahama ndetse rwose harani mu karere ka Kirehe. Kuva 2015 zatashye rero zinyuze ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera. Urugendo rero rwo gufasha abo barundi gusubira iwabo rwatangiriye i Kirehe ni Kigali mu gitondo cyo ku itariki 25 Gushyingo 2025. Abambere bongeye gukandagira iwabo ku gihugu cyabo nka saa 7, ubwo ni nka saa 7:25 gutyo nyuma yo kwambuka umupaka wa Nemba. Batashye rero barimo abagore 58 n'abana 51, ababarirwaga mu miryango 58 barimo abantu 107 babaga mu nkambi ya Mahama n'abandi 8 babaga i Kigali. Abo nibo batahutse ku munsi w'ejo. Niba utarakora subscribe uyikore, niba waramaze kuyikora reka nkushimire cyane. Ukanya ndakugezaho update z'uko imirwano imeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari hose. Nzajya ngerayo nkubwira uko amakuru yifashe.